People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Ni sampul benang na turang na maramah na turbo na ngone leo. Bakaki na bikim ni sul ni na makatali cuma ni wasin ngona. Na lotu bono ke na matintu enda sa toka na kachini ka dio ni waswase. Na yakabi enda indai. Na monindo ni bigara bigo ali pati na itini. Pa bini bina katali cuma bani toki ni mbula. Na ngone turang o Yesu Kristo ni marro cuma mbula. Ara ni ndamai soto tali na pata patungo. Na yakabi enda indai. Yakabi lotu lebo na ono. Kabakaki na siga tabu talanga na ono. Ke na mbogi lebo ni moniti. Na rani na saraba juga na my TV. Ngole tali juga ni bola mata. Na FB, na Facebook. Na buku ni programu. Da mai toka kina na kabenda inda sabambula talanga ni na sana tini kabana kana bi korba bici chiku bangalala chiku ni matintu bau kina na chiku ni lot mena be se burbur ni bulu benak abanu ni benak tu na buku ni ngarabi tabi na dindi mbaka na ngauna dindi na singa na itabe laki ngarabi na namuni ndo nana makimai sana kana baka muri chikumai na lotu bono kana matintu sakale buchigani kina na babiri benaka na kabenda inda sabana kasa na ngole sar kina nonda ulangi ambot na ika madho sauci madho ni muria mai pulangi cikina kira na mai tarra cunga vida na tikina bimbi na buku cunga ni taka ni biba karara mataki tal cokata membola bulu bena tal ni bulu bena ka pate soli cunga ngono muni bom bulu birna na wele ni sam bulu bena kana mata biokani ni warong satu mai na ka bini kuah to manda na bini bina ka lebu sarbuana klo na soli tukini ngono bina kongo merau ninda mai be bulungo di tuga nikina ka be para ramete itu kana buguni ulu tanga sakoto na buguni benua lotu kana matini tu kanda ba bini bina ka bali besar ni rau ni nda warong sa tuga mai na ka bini singende ndai nu itaki ni na be buge be kanda naturanga ni bulu bina kana mate be okani be kem ni sakana nonda ni warong tuga mai na be no menindu itu mena koro na valinta kadaka sombe karabaron tu mena bolomata na singende ndai unisa kinda bagi todo ko sartiko pang bula tukain na vali bolo bina kongo na my TV na buguni pata ni bingara bingo na lutu na buno kena matentu ila kan taba bini bina katal tuka virtual bogale silese ta kene my TV ni tiko na be bambauti ken bukuni ken sanga metoso tiko na lutu buno kena matentu na bukuni takta ni be barara mataki na kabenda inda sabana tura kana marama na dareda tiko na loma ni berna ma waitabi na italtal ngoi na erna mai waitabi tiko na be songo lot sana la ko tiko na be sureti apa mo sa klabe na tiko na italtal chokata mombola mo na Apostle Gospel Outreach Fellowship International na buku tiko ni ulutanga ndarwa tarati ko turna ngai tale botela manda o na tura kana marama erna ngai erna waitabi tiko na be italtal apakah irna rutono wekanda na eklesia apakah kina na Anglican apakah kina na bi suku-suku tina nonto pano na buku tsinga ramai tarati kun lotu pano sang talangani pa koi kina irna pamal balislis pa matentu totok arso sampai cikon na Women's Crisis Center apakah kina na online commission na buku ni polo mata kina na social media kapakah kina irna talangan na rangkai mai boite bital tsinga na balislis pa matentu na bi ku ni ulutanga na bikam bimbi menta bukan nunu mikir bimbi nangau nenda santunia sangat cukup sebenarnya na mata urusau cinta ruatan sangat cukup turu tale mantangan na puno ni bingkara bikin iyo binaka pati na waba madala tu kana buku ni bingkara tu kina na ministry sa baka kai koto na to kana Wings of Hope Counseling Ministry ndo tunga na lingangan ni bingkara ni sungguh tule ni agofai ka tara juga baka tambakin dua na bulan ni mata bubale na kabur ni mata bubale na bula baka wati ndo ngarabikin na bitumbere na kena baka binakata kita le kabaka toko kita le na bulan ni mata bubale dua ya kena kerua na kabaka toko chungo na ina healing tara juga na bulan ni maboa ni bula baka ndundu ni tamata kara moso lo tunga na non rambula ni sungguh lotu so talanga itu daku Sinto apa kue kena ni raduru menandra kini bula acu kena binggar bingo ke tondo ndambe ngarabi kena no one to one counseling abu kita tunga kena non rembula me baka toko kita le bala tana mabua mere ni mabu no mabua
ndakila chiko ne walinga nele ngese ko na wani turang o Yesu Kristo ai sangeti ko na bengara be na lomani tambani ni balibibis iya kirau na ngona kirau ambiu taka meki na ronundul kadi wa kirau mito yobu taka na minsiongo kirau didi mena lomani bitu nambaki mena ronundul kadi o kena ronundul chinkono e oli mena bitu nambaki kirau bengara betal chunga kene na tamada kani na balibibisu kita sama bola kasar cukup betul na Fiji correction service tamada ni bibangan tonton taki iya to babini bina kambalatani na buno sini atau perawa nolotu balatan dakila bina nolotu kena buno tangin ko na itu binaka buno taki bakata buli taki dona lingi ni bingkar bingo kita sama ni kina tamada daka ndo kina bunua wil tan o katalanga kina na tamada daka ni bingkar bingo na Fiji correction service o katalanga kina na tamada daka ni obis na bunungo kita sama ni kina bertu kita ngere ni ni ngono kita dureni kina ngarabe na bingo na kaindua tani chiko kino ko embalati ni ngarabe na betumbir na buli kero da kaban dona buli mada ondua o tia sange taraba ni non rabakan tambir na ngone sauti ni buli barange lako na one to one counseling na bunongo range ndo talo da kamiki na kona ka hermoso le tuloma ayo wadirolo manin dan dorong tu sona matanggali talno merange talno takana ngonongo en buku ni wala nimbula sama imbula tu kina kena buno sama eta botu kina to abi talno chukina mata sauti oge kachuko kina balata na bimbi ni nonda bakasuk mendare na wakatu nilnga ko embasika botono ko nakanda sama ngarabo chuko sabu na buana it's the fruit na kudu na butako na balabala koko na mateni ko kedungo na buana na lotu na ka babini bina kata kina ni chiko kina na rara mani bakasa mongo ni kila chiko ko ne woni lenga merni buke da kina ndono ngone me biso taki ni kito duro ni lo mani garabina bulingo ni to menim sarango na transformation inward transformation ni bolin ndono ngone me bisau yo bagara mata kina rara mani bosuni klo sangai tumberi sangolanga ni nona nabuke na bisau bagayalo sangai lako talanga na bitumberi ngombala tini kito baso so kumuna ni tukutuku nindono ne ni lako na one to one counseling rin turu chiko ndo kina ruana wa ndono ne ambla sa beti to musaranga na ni bagara ni counseling begini pula tal begini pula yo ko ni bigarab chiko ko ba ne begini pula yo kito bagado rondona betana ronondul kacin kaba 2014 kita tak kina ndona reporte kita ngai analyze ta kina rote chiko ni bitu sanga bulu kali manongone okay that's about 5% of the total population of inmate in that time na ngone raduru ngone na ndonondolu 2014 rote chiko ni ndonondolu 5 rawa sanga bulu ngone total population seranga yo kita sangai turanga me about 75 pitchang bulu kali that's about 5% sang sur ni wil lebu kitongge analyze taka kitongge re dan dona wil lebu ni ngono between the age of 17 to 25 tu bina kasara tungan andra kini bula ayo andra education level in this population of 75 kito analyze taka about 46% erang wan reduru mana buli toraki secondary school ayo ya namba kini bula non andra tu bagini bakasa merong ni bina kacuko ayo ke new somana nominita rombalatan yang begini bula iya yang begini bula sangge cuko na kategori ni offense zar kita balang ibi matagalidal sangge we matagal sangge ndundu tale na matagalidal okay inda toro na bakasa mongo na sabi sa ngona dona kami da kila juga kito sa ka na bandin jingo na 2014 at that population of 75 that na sample so basically sana be outdated toka ya ke baka mendara idan me baka dori talento talent na subingo sana bisau sana be bisau yo sanga ni kotelebi na uto ni baka samda to kito daga chukukina na kena baka no numiso me tarai dake mai me identify what is the root cause of the problem kito nangone ni kito reda na dala majority of the case was aggravated robbery
majority of the case that we bala kokoa in aggravated robbery ro bitara biseranga mai batake na murder batake na robbery with violence o cha sanga kudu na sexual offense arto bitara bimia ya ke bakanta na rebe rede no ngongo ke ta katal ntona bandiki sana bia bia so mbala tan sare di juga na lewi ni kudu sa to juga ngoni ni kuai ya na ngebi na kanga ngebi ka turinga ntona ke na bandindike kuti kendala sta to ngai suraj tal mbanga main ndonu tabani bi bonto donu tak to baro sa chumai na turana komista sa ker tuani na iwas ngongo totoka lo tu bono kena mati tu ngai rani ndona ngona ni mai toka ngana ken sangai meta usuinga ndonu bina rani sobo na wili ken dala ken bi ka sampasika to ba bina bina chicken yani to mal sar chicken talta gai ndato reda ni kitonggereda na ni to bandindike na ngona ya kito sanga serang ami kito reda na dapa na uto ni maboko chikulama what is the root cause ni lenga embasi kuchiku ya o kotele kendar listali ko na nongo apa madala to man ni ware de chiku ni wa apa madala ta chiku kina na kau ni kepakan do nan do titi kepaka te ko ndona kau kepaka sare de chiku ni sa lenga chiku na buana erona ka na ndu ana wakana ira wati kene ka rona ngele ko te bagi chiku right. So, contributing factors ngo nakana reni yado kinambula ni puni kau mele vango na keni rirai. Kia pakai dha chuka na buana ko ngo mena ndoto na lakosomukina. So, basically mata ini kan dondo menda na reda na sorini kau kate baki. Sorini kau kate baki. Dua reni sorini kau dha. Sianga ni sorini kau ebinaka. Sorini kau dha sama lai tumbeaka se tobi mati tu. Ayo. Kongo nange tumbo tagi chiku me kongo sana pakate kilo ko chiku na buana. Kena karua nanggele telanga ko ya saronte ko chiku. Ke pakai sini ngele binaka. Sini baka monio tigi binaka. Ayo lebukin na eside Hernando titir na kila binaka. Sana le wata kili ko chiku na buana idaki. Se na buni ndalo se na buni tebi okay. Na buana. So yo bang bota pati ke pakanda na reda na pakasama ni vingarabi chungo. Na vingarabi. Ni ndato vital no takana vingarabi ngo na vingarabi e buke sar chuka na bakasa mongo merini buke chunga kinam tono ngane me bisau buke chuko na ndua me bakalele teki na basulawa wer no ngane roduru chuka ni loma ka buke tal chunga na matintu no na sasanga chiko werto na tambata ni wisa tambata kani bi bakon tono taki ka bakatalanga kinongo na bunu antam chuka ni kinan lotu asiama bola ka sar chuka ni na kana sanga chunga raramba na holistic approach na kena sange seranga me biso te kendo ngone merini binaka kina no na matin tue no ta ponua yo bingara bingo pate unge reda ni toso chigona linga ni bingara bingo sang walanga ni kena bakadur na bitumberi kena bunu te kena na posuniklu sala ko patatalanga na ngoni salen non reliso tabital ngone ngone la ko kina na one to one counseling sa matata seranga mi kina no ngoni ngo no na bitine ni tu vale nona pakasa masawa sirutu sana numu chiku nona bitinen uno ke tonge duru nikin ala ko nikin na vengara bi nona tulisi ko bibale dona ngone chiku ne sinu on sini dabutana dana ngone ngo live chiku live chiku ngone saranga ngo to pa binibina katakanan to bulana tambana lebu na lutu sele na nona buke na ngone ngo sale bisau sasanga ko me daka nona na buli bakai bakatawa sa graduate ngone ngo miloma ayo anda pa binibina katakan na tambana lewe ya reda ngo na buno sema chugimi kina na lutu na kena sanga chunga me pa binaka tagen dono ngani na ngoni ngono kero sanga le daka durumo ko na ni robuli sanga kero le intibitu ko ngone intibitu kina sanga ka bango ko ya undona lenga le buchugu biao kero terin ko anda na lenga sanga bango ko be kirau na mara mana tinangu endona buno etiku kina ngo usasang sarani maru takana buno tikina kero sangge ngoli kero le reda na maramani tinan chuko nangona na Robertson Road dona vale ni guest house na botona sere na tamba tolu chuko na vale ngo na botona sere ando ngana rumu le lai na ndo store room tunga le dingi magi ko tu kina na maramani tinan singa kero bisu kini kina tumbuna ni rololo mani topi mati da sara kero sangge la mena kero sangge ko to mena maramani tinan kero ko te vale kero sangge le maro e ko tolna bulan ni ro maro itu na maramani tinan atau nangono sambulo binaki kina ala ko chinga bisiko kero sangga le update tigi ko chiko ala atau nangono mi kero kotan maram na tinan iloma arole sota bat kina maram na tinan
Patu ya na bala ni bingkara. Sa aliado pe mesambul binak na maraman tina na kero sagi kuti ko berto na bekana. Cuk itu raki. Arto lisia matele pa binak. Patu ya na bala ni bingkara bi na nero valira do ta katal tunga kina na counseling biar telangan ngonera sukamai erlakamai erandomiti ko pale. Ngoni salin no rasotabi. Ora ngone na tamani ngoni tikui lama serna tine ngoni tikui lama. Wil tal tunga kina women correction center. Lesu ko binon mato pale ngoni ko na non reponto bondo sona groceries. Mesotabi. Na tikinga ni linga ni vingara bi ko pakai dori chuko. Sang walanga ni kena bono tekene ko spil. Atare tal tunga non basic needs. Melateni kango pakasa to non pakasa non tutanga. Non pakano no matal tunga. So rambai besar na pakasa mambala tani kita ureda na buno kita dure niki na bombo tani sota langa na tamba ni bingkara na ministry na lo mani sungguh lutu se na sona NGOs era pakador tar tungango kita ndo taka buat sara pa bola kasar tunga pati kira ton empower Pacific empower Pacific arto na prison fellowship arto na operation foundation ebita batana tamba ni bingkara pe kita ulang na buno keto sa siya matalangan niki na siya mabasaranga ba tigirto na tamba kada yun bisa na lako na community policing buno keto lako kina keto be bakara ramata kina bengara bisa bagay dori tiko merakila talu tsungaira isa chiko talangan na tamba ni bengara bi asanga chiko me bakaleleta kina basulawa kina bengara bisa bagay dori tiko na kina sanga chiko me sema sema ko ngono go me sema list tal kina no matapubal kina no bunwa orto na yelori bani chiko berto na programa kina babalsaran ni na kelas raja tal na be mata bubal ero di tabu tumik na ngono. Iyo. Sora bubal binak sara. Bubal binak. Iyo. Kita ngere dan ngona kento to na lista ka kine ako na sample ko toro juga. Kita re dan indo ne wasini le bir na ngoni go. Na ngoni they come from a dysfunctional family. Na bosa balanya. Dysfunctional family. Rosa bim ba ko tabat kina. Kabor na mata bubal. Iyo. Ko sono ngone single mother. Bata ni rosini baka mo to tangan gelaw. Sambu ke tengah leo sa bimbio tangani sangga mi susungo tondo tu leo nongone nge pakai sama takan andren de naduru muchiko ko na buno bakar bikin yo na bunongo ko ya ko ka listal chiko mekina na wakatu ndona ngone nge susu chiko mena environment ya na environment ya ko nangele ko susu tege mekina ndo sama bo mantanga ko ya mbal tani sa don tawasi ama botu nongone ngo lolo masaranga kititinana nge susu chikun kun chiko mena ngone ngo sa tu na maboya sa ro bimbio to atawat right wakili right ngone ngone nge tumbu mena pakasangara tiko na teman okay yan do na mabwa na wakatu ni kai teba gibo ngone sekali lekina nge sudu mena ngone ngo sa sudu chume kondo na environment ena lo manindo na matu bale sambili regetu mbala tsera ngani ngone sangatu na teman bakara rabi to tama china na batike ngone ngo na environment ya ko nge sunga ta ngone ngo nge tumi kya ko ya nge mbulia ta ngone ngo kenan do na tobo ni reke na bakasama mesa takaba kino kono no bakatulu kena bono no bambuta ya na kaya bakang dombol kena kwa kambimbi ngone kena pate ninda bakang damberi kenda chukone abungo na buno kito vingar mikinu kito sange sanga chuko kito mikito sema tana kaw ngwe wakana biri kaw kito biri ndo na kaw me bwana ngone ngo melus tele kino no bali vaka sama ni lori bena mata tapi na chuko se kito sema bola kanikina lela ko telanga ngone mesa suko kina ndo ngone sala ko chuko ne bese mati kino no matu bal me bakar rota kino no matu bal tamana kicinana lo masarani koro salila kono pakasa mabertonelo riben okay nangwani ngo nabina kata mena game petisangan juga nan kata okay pata mendono nitite orang dorto nagi pamatala kino fitur to Fiji correction service nama tata sarakina babinaka so ngana na isia mani biokani sema tichuko kina na tubu ngo mbala tamendarai narai rambai lebu mereni buke chunga kina na kena voluti sombun bala kuku namba sulao bala temera ni mbasi ka kina na binaka kena sautu na lo mane nonto bonwa ya na buno duru chuk mikino go na tamba di bengrat somo to na ministry kena no na sematiko ba bola sera di bertona Fiji correction batakir to na tamba ta kan bisa community policing kita lakukan lagi kita lakukan kita lebih bakar ramate ki chikwe orto mai nusuri na bakata lagi kin orto men rekewila sabu village orto mai nambu merewa lako chiku kina lebih bakar ramate ngor to wisuri chimar to na tamba ta kan bisa miketo lako talchungan miketo le warita ka chiko na tubu ni kaya do chiko de bengkara bengo melata nono na bisa wento ngone melama kenon na sema teles tale kenon na mata wa balsar ni ba bio kalita ka kena tabimbi beno luto botikena bono sema matintu sangara buchuro litabi matintu sangara buchuro na itabi
Na punungo menge duru meke. Nungo reda ni bakain do. Iyo. Do ya to so nungo na bila bena no kendo tando. Na lutu kina puno. Sibu bita. Dini sar. Ko bang bote ni na bebu ke bekenda na kalo beke muni saka na nonton ni barong saka chikme ni kuwa. Ni takabe na sungu lotu ndo na linga ni bingarabi ndo no menda ba ko kapanggang gato taka. Na nondra buki mera buki renang wani. Erna nontar na lubenda. Chingu ela mani puno ni ibi wanton dun taki. Majority nga pera nangani gurna ngana. Iyo. Tauki era lutu ba Kristo. Lutu ba Kristo. Iyo. Ke mbalasan do nang boleh le bubi. Taman. Era bi mata ba kambote so era sang ni. Sang sarilo ma. Sang lelisar. Lebu nga chunga pekindo to na lutu ba Kristo. Kwa kachikina. Dava na lenga. Kendo to address ta kan donu chiko na kan donu me address ta ki se address ta ki dala chiko ko ka chiki non na lingi ni bingare bingo donu me ndaba no bi kendo sombukina mele tara de tele me babina we can do it wakasama taka from 2014 1540 inmates in prison ngo sa 2020 yo na statistics sa chiko ngo na bola mata na internet na latest statistics sa chiko ngono go orto turu men September 2019 yo na statistics ya na wili sa chiko ngono go 2506 kambala tumbu sara nondo 1000 within the last 5 years. Okay, from 2014 1500 to 2019 5 years 2506 yo andone tuku sa tukun chiko bekenda sa tumbu da gichingango. Okay ya nabuna bangol ya kina na matini tu na David taki mbalata na kina bakali butaki na buno ni na bali bebes. Rutu lembag sa tu kwa tarkina kwa na remand center. That's $10 million. Yeah, $10 million David towards expanding the prison. Ya ando na boleh libu chiku weekend. Rechu mena matin tu na buno kena lotu. Na iwan ni lenga chiku ngapo na klo. Bimbi kina bekenda mentan dambe pati ni ko usaba ang boto chiko pati ke baka raw mandanga mentan be pati klando na me coordinate kyo ila boleh reda tal santo la boleh bang tal mata over $10 million China millionaire ni bang tagi so tal be ka me pibator de ta ki exactly na basi kai na lo ni non bono ke non mati tu itu ko sa patam begitu na non redi tal kan garabero na iyo sa tumbule bucunga sa tumbu cunga na tumbu chikungo sana tumbu chinga probably within the next 5 years sana tumbu daga kina another 3500 tuba mure na tiango yeah increasing by 1000 every 5 years sana tumbu daga tale sana ngandre me bakaram bele buta kitale na bibi sara ni tabini lotu tabini lotu mereda saranga na kabini ko na kiana duruma kiani na kusipeli ni be bakararame tingo nono na semati ko ni na lutu kina bonua vata kina matintu mereda na ngoni salme bakalele teke kina na raw ni bagadore kanga meda ka we need to have a political will so ngona ni redi ka makanto BCCB tal lalu matalutu ka eyo rele BCCB eyo ndongori eya kito sando lo kilo ma pati tapi era tu BCCB tal kina me bagar songo se ndongori nangoni salani non rabina katanga mera ba su komune kena non wili ni ngone mera lutu kena non randu songo lutu kan bimbi tu kana kena lewas na yalo bulangan yalo ko kan bimbia ni kiro ni kito dure ni lo mekia kito siang serang ni wasia kito ndola para ram serang kena be matalutu na buli kan bimbi non raba buli dengar lu stel ngaki non songo lutu warara matikina me bakara ram tingana bula bisa lu stel ngaki non songo lutu ko kan bimbia me biso ngana bula biso ngana bula singin indala ko chiku mendale Vangara wili menda vangara na wili mbalata mera meliabutu ni wili ni ngona lo mani sungu lutu I think that's the wrong motive na motive ke baka menda motive ndonu sikona ya lo merambula ngabona klo na baka tulu atak ngone na buno mele lutu ke nangeno na ko atak na klo bimbi na baka ramata ki so capital ngana na need kena ngoni sala ta pamenare ni baka bio kan tegi kino ko ya kena lomane non na mata boban okay to list eleman tamena baka sama ko andora toro chukume ambalata na wakani lenga ko ambasi kai ko andora bitan lo tachuka iyo ambalata ya ko ka chukikina pati ambalata rawani sorini kau ya raw talanga ni ngele
All right. Okay. If it's a bad fruit, and also na condition sungguh, erini baca kuna condition. It could be a bad fruit, a bad seed. Soalnya kau dah tebaki, napa nongonengo. Mana kun tinggi tumbi kakina, sambil lagi tu menongonengo, menalom eketetinan. Gak sudah terlama konten environment. Gak sini bukan apa kali pun bula. Lah kau nama tiani napa susah environment ya. Anggel. Bad seed, bad environment. Rotalangan ni good seed. Okay, ngonengo sudu bina kasarang amai. Mata bubale bina. Good seed. Good seed de tebe maybe kwa ya mata bubale kwa susungi meki na environment de sini bina. Ada kwa sudu mo kwa bina katuna bula ni mata bubale. Bina katuna mata bubale. Kwa na environment nga could be peer pressure, could be schooling. Na environment kwa ngai susu meki no kwa. Nangelea kwa le bagabu na menge moeda kina no ngo. Sudu mo kwa na lomani mata bubale bina. It's a good seed, but it's a bad environment. It can also be a good environment, but bad seed. It could be a good environment. Na buno susumikin no ngo, susumina kasara me matul bala lotu. Kenda sini kila chiko kenda na mabo kwa yado bua meloma. Okay? Ndona kaya yado bua na ngona kuni teki chiko mekena. Yado bua na mabongo ngai me bakabuna kina me bisa una ngo. Okay? Kini kabanga ningele se kwa nangele binaka, wata kena suri ni kau binaka. Karangan itap, dongan na muni bi bang salataki. Sa ngandrebi na singini ko be kenda na barong sa chikumai. Nak. Ninda rede chiko na mbimbi ni ulutanga me tarai chiko na kabini singini ndai na non rebuke chiko na nonda. Wambimbi ber na nonda chiko loma. Wer serangan lu benta mandangan da susungu chiko na bisinga. Na ibala kene bakaro ni mbula susungi da kemi kene sakam bimbi merbuki na lu benta. Da posini kelwe ka chiko weekend na boso bal roso bukarua tikine ono. Mer bakbuli de ngwan. Mer tumbere mer bakbuli de ne bala binaka ne bala ndon. Ner sanga simai erna sing la kota mekina. Ya. O mbota ni na mbole chiko weekend bambimbi telanga na be tambani bingarabi sungu lotu na singa dendai na ministry sara bengarabitiko bimbi ndare de chiko na utuni bakasamgo na kena bakasoku muni meni tugu me buket chiko na nondambole nondarai na bakasama ni nondamina kata me volutitiko na pala kuko na basulawa na singa dendai me visungan dona mbole don tomat mele subana kalo kwa bombo tani na bibuki kina be kenda na turang mena do banangon dan ngebe rongo dom talikina bakalo ngate kino Naka tura kena merama na lotu panua kena matintu nasar boleh tal cokata membola mana Apostle Gospel Outreach Fellowship International me yado pun iwasringo na kataraba kalau nama ni dari bingarabi lipati ni tini lipati kumina kali kalau ngata di sama. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of